Hello, loi le paite ho zo se chuban le so pi ule naw ho zo se na bon chawin hi chi them pi naw YouTube channel la hin ka hin le mu ve dunya ina bol dewa ka hin gel cho hele khut gilna mathematics ina bol banu chu hin continue ki diu hin tin chinading achun addition and subtraction mama ina china lai dewa hin algebra mangcha addition and subtraction hi tuna e bol deu hin question khat bo in solve deu hin tin a hi wanga hi chi question khat chu method ni ding chuban le addition na chomai bol deu subtraction longa chomai bol deu ania chu method ni cha e bol deu he letun hi chi addition and subtraction algebra mangcha e bol chu anaveta hite chihi add plus hong hintin azoutin la minus bol do hintin method 1 horizontal method addition with horizontal method hide he solution anazil ha tautele twice a square plus ab minus b square add at is also plus equal second number he bracket and a ball built-in a square plus twice ab plus thrice b square tun bracket hin hong tau tele twice a square plus ab minus b square plus minus minus a square plus 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 twice ab plus 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 thrice b square tun atam dungjuin like terms dungjuin goal totin a square ab b square na koi khom hote twice a square minus a square plus ab plus twice ab minus b square plus thrice b square a square ten hi khat hin minus na yin khat plus hin abanle ima chaum lon ho hi 1 ometi heu hitin chiten hi difference sign hi honja minus bol diu 2 minus 1 to 1 hin 1 hi ting le koyangai poi ma cha koyangai poi chuban le alin zon plus na ya chu plus hong hiding hin chuban le plus a hiting ong le sign koi khel khelangai poi sign om loting le plus a hi ti chu he sa hitai chu a square adin solve dai tawin tun a b 10 in veki do hite ani hin plus na i hlonin chi 1 hin 2 plus 1 to 3 thrice a b abana chiten hi difference sign hi kizin minus bol du hintin minus bol wala 3 minus 1 to 2 ahung hi in 2 b square alin zon plus na ja hi plus hung hi ding hi chu question number 1 horizontal method na e bolu chu hintin horizontal method mama subtract in the boldin eta ki chai hin subtract ngai boldi hitai to hi subtract horizontal method na ve hotele twice a square plus ab minus b square subtract at is chun la hin minus koi pi hitin question hi ke bang mama hi jin avela question ka hong ji ta loading hin second number per bracket in koi putin minus a square plus twice ab plus thrice b square 2 in bracket hon pi ki tautele 2a square plus ab minus b square minus minus plus a square minus plus minus twice ab minus plus minus thrice b square bracket hong sai tawin tun like terms nungju in na gol ki dote a square twice a square plus
a square ab plus ab minus twice ab b square minus b square minus 3b square. Light terms dung zuya arrangement so in a zotawin tun ana solve kit tautele chiteni hi a square ten hi ani honin plus ani ya so plus bol ding hin 2 plus 1 to 3 a square hin a b ten hi khan in plus khat minus ya so difference sign ya so minus bol wale 2 minus 1 to 1 hin aban le alin zon minus na ya so minus hong hiding hintin abana chiten hi ani hona b square le b square hin ani hona minus na izin plus bol du hintin 3 plus 1 to 4 ahin alin zo 3 in minus na ya so minus hong hiding he hichi horizontal method mangcha addition le subtraction i bol now to hintin to hi method ni nading second method adinga vertical method or column method tia ki hepa chu hin bol ki diu hitai ole addition and subtraction algebra mangchai bolu chu a method ni nading vertical method tia ki hepa chu ana boltaw hite question chu akibang in a man pe di hintin a method bau chu hung chom ding he solution 2a square plus ab minus b square chi first number hintin second number a square plus twice ab plus thrice b square arrange taw hitele twice a square plus ab minus b square minus a square इसका arrange dan chu ki to kithe plus twice ab plus thrice b square chi addition hin ki hinam loading hin b square amani difference sign hi honja minus bol wale 3 minus 1 to 2 hung hintin alin zon plus na ya cho plus hung hintin abana ab same sign hi honja hi i plus diu hintin 2 plus 1 to 3 hung hintin thrice ab plus assign to plus hiding he azi chu plus anei ja hintin abana a square mani difference sign hi ai minus ki diu hintin 2 minus 1 to 1 hi in alin zon plus anei ya chu plus hong hiding he that means a square 1 hitting la ikoi khel khel powin he answer mu chu a square plus thrice ab plus 2b square a question chu ki bang hin a method bau chu a chum chum hin a method chum chum hi ong le i bol dan pa chu adi pawale answer chung ki bang thau thau hin chahin a square plus thrice ab plus 2b square removing horizontal method na yong chun a square plus thrice ab plus 2b square remove a ki bang he value chun a square plus thrice ab plus 2b square a square plus thrice ab plus 2b square a ki bang bang remove 2 ahin subtraction adding in an bolta within subtraction horizontal method vertical method subtraction in bolta utile question zil hatautin 2a square plus ab minus b square question number ni nadinga minus a square plus twice ab plus thrice b square jahin arrange na bolta hitin 2a square plus twice ab minus b square ekate chi twice lo ab bau he ka bol khel ka ji khel sorry abana minus a square plus twice ab plus
thrice b square hichiwa minus city pa hi a square adi bo hi in hichi a whole number adi hi pon a square ading bo hi amale chi minus a hi ji chun minus chin ana koi putin jahin minus plus hong hintin chahi plus na koi putin minus plus minus plus minus to hi I bol du dan chu hi si sin thai koi pau to achunga sin pa ho hi ina compare du hinte chi plus he chan pan tau hitin b square minus anei hon je chu plus bol du hin 3 plus 1 to 4 a hi in assign alin zo 3 in minus anei ya hi minus hong hiding he abana ab plus minus hat plus ya chu minus du hintin 2 minus 1 to 1 hintin 1 hitting lazy hel ngai pon alin zo 2 in minus anei ya chu minus hiding he bana a square chahin plus same sign anei hon ja hi plus bol du hintin 2 plus 1 to 3 a square hin alin zo 2 in plus anei jin plus hiding he that is 3a square minus ab minus 4b square a method chu chum hiong le equation chu thakhat a hi jin method chum na boljong le han same answer removing azawa horizontal method I bolna wa chun 3a square minus ab minus 4b square removing changhin vertical column ajong 3a square minus ab minus 4b square remove different method same answer hi question aki bating le same answer ki moding he ti chu ga sai do hintin ki paumin tunia dia algebra mangcha addition and subtraction method ni imanuwa isai now hi chanchu hintin anangai hojo sichunga ki pathu ka saye next video multiplication ngai la dian ki ngong dingin temna kahin nei ube